Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili radio inkeze laba igama ngokuveza ukuthi uthi wakho malo bathi la sibona amagumede mawuthi usemusha la ekhaya ngizocela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okubaleka kakhulu kunakho konke bafethu kanti nimvuma nini uKhehlelezi lapha nakusho mina kusho lapha ama-comment kade lokho eposte kanjalo lemva kokusabalala kwevideo kade ukuthaKhehlelezi lapha naphethe ispamu edutshulwa lapha kodwa manje ebonakala engadubule kule video ebonakala nje idlala imizuzwana nje okanye ama-second awu-30 lapha nishiya abantu ebemangele impela emva kokubona lo muntu owaziwayo lapha uKhehlelezi ukuthi impela ngathi impela umuntu wakhe uyasebenza kakhulu-ke laphana kubonakala edubula engadubuleki bese ayadlulisela phambili anike omunye umuntu isibhamu laphana amdubule kodwa nje iy'nhlamvu azifiki kuwe nganza kwethu mnandi kakhulu awubambelana uzibonele ukuthi yini lena eyenza abantu bangawuvala umlomo mangabe kukhulunywa laphana ngo-Dr. Khehlelezi bekulona ivideo namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare nibe nosuku olumnandi ngithanda khona yashuta mkhulu hayi ufaka esifubeni sondela la Hey,